basenyameni guaranteed ke hambile uElisha zombili benzeka Elisha azosala kuye ingqiyekeni imibambile bekuya kamoya wayiba le kamoya kule kamoya kukhona isahlulelo sokuthanga abenuke esenyameni ayokuthi kukhona isahlulelo sokuthi anyuka ebuthika afika kuhlale la esenyameni bengani kodiseni isebizana bazalwane bezombanzo ekhaya amen bazalwane ithi Bible bahamba yenzeka yonke into bekadala bengafanele basidawuthe Elisha enga-doubt esahlulelo sakamoya ngoba ithi Bible baningi abantu abavusileyo ngaso oshala manje xa efika abantu bafileyo ufike wabavusa bavuka basenyameni befika ibifana nabantu afika ukufa kuye athi nabantu abephethe kodwa ukufa sabo saba kuye amen kodwa again sefike ukuthola la sifuna khona ithi Bible kwafika ukugula according to the Bible akufanele ukuthi athi babulawe ukugula akufanele ukuthi athi babulawe accident akufanele ukuthi athi bafe esezinhlungwini ithi Bible ifundayo uElisha wafana amandla ongafi aliniva futhi cela sonke lokugqibela wafana amandla ongafi kukhona abadala abangakwazihlwana kukhona abazalwane abangakwaziyo abangazi ukuthi bazobalekela kodwa amandla nengubo bayabhathisiwe bafike kwazwele efisaneni bahlabelele bathi lengubo sinike uvele ezulwini kodwa futhi bedlulapho bathe ukufa bedlulapho abezizilwane kwenzenjani abekho rooted in Christ. Dependent ifuna akani ngokuthixo uthixo wathethi ukuxoki kusoso wathi